Sya Kodbiang Ornado hak Portugal National Team na kabantaki artadi ki jilekai mentau benai nebombar. Ki badairu ki jilekai ki bakadu barek ni rung syak World Cup arajar Honrio. Kata Persia ek Republic of Ireland hak kat sau terik bat Persia ek Armenia hak kat Honrio terik. Bat lada ke Portugal kan job ya ke Republic of Ireland kat sau terik kuntak lah rung lupa Syaka World Cup arajar Honrio. Namar ke Portugal kepada don Cipopoin ke grup F. Kadba bud ba arpat ke Hungary kepada don tang Sanpoin. Bat kumjuru syakot ulamin Yamal syaka Spain National Team na kebentagi arteli ke jilekai bakadu banyak ni rum syaka World Cup arajar Honrio. Kata Persia ke Georgia kat santerik bat Persia ke Turki kat kendai terik. Hak baka Spain keladon kat arpoin hak grup I bud pa arpat ke Turki de kendai poin. Bat syakot Messi syak Argentina National Team na mentah ke jilekai perlok Persia ke Angola hak kat South terik mentau benai nebombar. Kumjuru syakot biang ukalin MOP syak France National Team nak mentagi arteli ke jilekai Persia ke Ukraine bat Persia ke Azerbaijan mentau benai November. Hak baka France keladon Cipopoin hak grup D bud pa arpat ke Ukraine ke peladon New Point. Bat kumjuru syakot urang apkol Donnarumma nang tau Tonali Barella syak Italy National Team Persia ke Moldova bat Persia ke Norway. Hak baka Italy mentah keladon kat sanpoin hak grup I kepada kedan ke baar hak baka paningkong kade ke Norway kepeladon du kat prapoin. Bat kini ki arteli ki jilekai ke bakadu na deba Europe banyak ni rung syaka World Cup arajar Honrio. Bat ngin sepet hadin belakut kini ki arteli ki jilekai mano bon yorung direct syaka World Cup arajar Honrio. Bat mano padang don chance ban don lat ban yo ilekai hak playoff. Hak bah ki group stage ki pair ke FIFA kan sampia bat kan sa pendapat hak santrik benai December. Kublai sibun.